Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sining sila suratku yang karim asirufang Allah Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba si mata angka kinawiring ada sidisingan rilalan na tuangata sehingga to pada angka itu pigau ijam mata nasi bawai famasena fang Allah Ta'ala. Salawat dan ring mapassalam melalui alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang naritu Nabi si mata mancaje suro mancaje famase resinin na alangeh. Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paguru ki sebagai egana gurung ya wading riala sebagai pedoman dilalana atau ngeta sehingga insyaallah narik ke Makkah cekir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadik salam ada diwai wanua ya naritu wanwalino nan niya wanua akhira. Sining sila surakun kerem sirfang Allah Ta'ala. Cerita ogita dilalana waktu cinampai ya nari tu angka sek dicerita sek ditomatoan apa aja pasi banding wijanna. Maga batin pasi banding wijanna yero tomatoero ya tomina poji cerita ikiri kanang anak nami macuai yero anak nama macuai megai warang paranna. Yero kasih anak nama loloe dega egaga namiga warang paranna tulina padam ni bawang makada anakku upan na topina semu pada kakamu. Itorna se kakamu he. Maloppo bolana, maloppo otona, maloppo gurung walena. Namun nasi bini na maloppo to, maloppo usahana. Nah, iku na singgu panatomu pada kakamu. Maka sila suratku karam sirfang Allah Ta'ala sinin tomatoakku. Nareko tafakkor wijat ta'ro. Angka kasi mapikir wijat makada tomatoakku. Indo, ambokku. Milo matoga kasi pada kakaku. Naikia det vigaga akaloran na fang Allah Ta'ala. Na insyaallah nareko na lor ni fang Allah Ta'ala insyaallah dito na tunasi pada kakaku. Tumelo matoha tapi de pagaga pakulen na mereki fang Allah Ta'ala. Sehingga sini to matokun kram sere fang Allah Ta'ala nareko ifakor wije wadi jaji mafaddi kasi atinna ananae. Ifadiri kasi atinna ananae den tasadingi aleta. Nah, sehingga makare to acata sikasikasin na to matoa nareko engka anak nasogi engka anak dedek nasogi macua na malolo harus na ifatudan manangi. Na pala ifadam makada anakku macue anakku maloleh. De tu gaga ufa pasilenga riko manang. De ufa silenga ko ufa pada mana ko andri na kaka. Iya sogi iya kasih ufa pada mana ko. Iko sogi abessa ko andrimu. Iko kakae mabessa ko andrimu nariko mabes agsenna de kong kakon onroi asogirang. Ya iko nasing andri ya de eva nasogi de eva na mega warang parana na makasi zaman na sa barako aja mamoko nasang aku raga moko berusaha moko insyaallah nasin nariko berusaha moko ang kamoto matu sewatu nariko fang Allah Ta'ala dalle papadota na wirengi kakamu wadi jajiro dalle nariko fang Allah Ta'ala maka sifi na iro riwirengi di kakamu di fang Allah Ta'ala. Yang penting nasi majama moko sumoko bola majama. Ya, yang penting de tomu tuli monro matindo ribolae. Ya, apa ko tuli monro ko matindo ko bolae na. Ya, jangankan dalle melopole. Namo lagi cawa-cawai ko nariko timondro mo matindro. Nah, batuan na ada mesuki sape daleta. Nasaba iro atan na fang Allah Ta'ala de na le tartarona fang Allah Ta'ala nariko de nagan dalle na nala rilalan na atwangan na. De na mati atan na fang Allah Ta'ala de ko de nagan na bernandre. Dena la tana fang Allah Ta'ala nareko de nagan wenenum. Dena la atata tartarona fang Allah Ta'ala nareko de panagan dalle ya engkai pura na patantu fang Allah Ta'ala milo ilolong de lalan na ye linoy. Nah mapakon ro kapang sini sila suruku mamware pada angka kina masih fang Allah Ta'ala na angka wadi yala agurung rilalan na ye pura yang kalinga rilalan wadu cinampa memuari pada nafak barakah ki fang Allah Ta'ala nalo mulai mana kita leta fang Allah Ta'ala sininna angkai lasana bila dong mana ngere fang Allah Ta'ala memuari na wereki adi singa fang Allah Ta'ala nato japa insyaallah mawata sigi pengang untuk senantiasa makasih dari fang Allah Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Tadang panganga sinin atas salahku dalam bicaraku nasaba itu miru rampi rampenga kirano tu cinampa naritu makada aja tapoji pasti banding wijata iya sogi ina kasiasie iya macoe nanya maloloe nasaba magawi narekotak konakan nakipale abala ya rega susah misalnya malasa ki tennie tu anak terosogi eta langsung ta parentah tennie tu anak ta macoe ta langsung ta suro maka mesti biasana to matoy langsung mila turun ri anak na maloloe maga iya to miro anak maloloe malamak na suro iya ro kasi anak na macuai masiri ni suro magi ta sogi langga-langga ni sogi talangga-langga ni mega ni warang paranna macua topa jadi masiri untuk suro wijanna macuai yaitu kasinna nariko makasi kiri wijay deto masiri suro wijata nariko ungkaki adele dilalanna degagay pasi banding makanya kapang wabillahi taufiq was saada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.